Mam Oklenika inome salute. Yes, story time. Hello Gloria. Eka kiror idebi. Adawe ngikaru ikenyuni odukoneka. Ido ejaseng idwe iwongon kedo kilenika. It's now 2 years. Mam Oklenika is functioning ae ejok. Mam doberengo ajeni inyobodo ber. Eya untingunu kere. Amojong arai bengo mambobo arai attractive kanamake. Erai nesi ikaru akaisango ni wongon. Idengo akaisauni kanyauni. Atama nesi aimat ike kere nwegelegela. Teterebere tamakningesi atemokin konya agiro todo chut. Even itupuruchu mamje inome salute. Ategedo berengo asubit bala bikiriat ne perikedo kilenike ojamo edupe. Iche sawane kotonge tau alositaboli asheongon konye mame idobere pone. Mame ngako talositawai narai ebuneka akal atiakakin ara atakadikini mokilenika. Oinaisi dobere sengo e solution. Arerai J20 e jeni e diokia kereda pedorengo ainaino kilenika aitosom. Mamnesi emase waragida iraiso imulokolen. Konye ngini bore kere agir yeni tamaso aimokian ngesi. Oinaisi dobere sengo advice kede solution ari J20 jeni. Yalama.